Ada Ananda Juan Arif Erhanda Lubis. Utusan Rumah Quran Ashabul Yamin. Iya, Juan. Iya. Semangat. Puasa? Puasa. Puasa ya. Kelas berapa tadi? 3. Kelas 3. Kelas 3 SD Pak Ustadz nih, Ya, ya. alhamdulillah ya. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Baik, kita mulai ya. Nanda kami Juan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isaru utilat wa idzal wuhusu husirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu juwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat. Alhamdulillah. Soal kedua. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Alhamdulillah. Soal yang ketiga terakhir. Saya ulangi. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hajar innahum yaqiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Shadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Mulus nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz komentarnya Pak Ustadz? Ya, lanjut Pak Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah bagus. Tinggal lagi hurufnya seperti huruf zal itunya. Huruf zal itu iza, tidak ada anginnya ya, dengan iza. Ya, wa iza. Ya, hampir semua pakai iza tadi itu kan. Tidak ada berangin dia, bukan huruf mahmus itu huruf zal ya. Itu tapi iza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jangan wa izal, jangan ada anginnya ya. Itu huruf zal diperbaiki. Kemudian ikhfasin tadi ya ayyuhal insanu harusnya diikhfakan ya. Tadi enggak diikhfakan ya. Kemudian tadi ila rabbika kadham famulaqih seharusnya famulaqih ada ya-nya situ ya. Nah, tadi pendek dibuat situ. Kemudian wa yanqalibu ila ahlihi ila harusnya di mad zais mumpasil. Sama seperti juga kasusnya innahu kana fi ahlihi masrura. Nah,
tadi ada harusnya dipendekkan dibaca panjang. Innahu dhanna allayyahur. Dhannanya itu pendek nak, nggak panjang ya. Innahu dhanna allayyahur ya, dhanna al, jangan na ditekan ya. Ya, baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz Yuni, silakan. Ya, tunggu dulu, Juan, tunggu dulu. Ya, berdiri dulu ya. Satu lagi nih Pak Ya, Ustadz. alhamdulillah, tuntas ya, cukup tenang tadi. Namun yang perlu diperbaiki apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya, catatan kami sama, itu yang perlu diperbaiki. Nah ya, insyaallah ke depan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ananda Juan. Duduk.